Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sinina tamato malabiku makoto pro sila surah malabiku iyang kewe fadariya masih ribu Allah Ta'ala teristimewa secara pribadi yang saya hormati pemerintah setempat yang sempat hadir, yang saya hormati bunda saya Bapak Dr. Andes Samsul Bahri MAG, Ketua Panitia Masjid, Pengurus Masjid Nurus Sa'adah Lagalero, ibu-ibu majelis taklim, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tanpa terkecuali ufakalabi, ufakarajamanaki karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah nasabak farmasi andrangi apatiruan nafung Allah Ta'ala nasabari letuk makuk kwewe tofada angkamwa lolang rilolang asalam kami tosukuru nasabak letuk makuk kwewe pada angkamana muaki patugang kemasai ati macinon tak nasabah itu pahadiri kimaku kewe ati macino ye koto si tengah-tengah memana pasti makadai tomon robana matino apa ye moy bahas dan itu terbukti aga buktina masumanga metosan di kongkat telo ya ala tasedi riamulikan ternyata megana tapi masuk mga meto kung katasig ternyata biasa pelajaran beda memang rasanya padahal ang kamatorok talo ko boleh dua ya ang kamatorok ko boleh talo talura ina masuk mga tosat ni boleh kita sini makanya tabi di tafatat dengero risisi na makadai tulimelo mapikiri masalah kada degatawaku aja pasti yang kehikmanan wadi jaja degatawata telo tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat manandungan ki insyaallah amin amin. Jadi si salah tu rasaan kita coba-coba dimati maka kita perlu salawat menerima pasalamat kiringin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanafodo maku kwewe lagtu sampai kapanpun tuliang kamu kipan nanungangi papujita lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatang kayo manang sila surat kung kay hadire Iyaro Nabi sallallahu alaihi wasallam rijayani ri asso asining magi nang ka asso asinin na pili kung Allah Ta'ala na rito sulka ang ka asso Jumat ang ka asso Sabtu ang ka asso Ahad ang ka asso Salasa Raba Kamisi
Aga pasabaran na pong Allah Ta'ala napili aso sining. Ternyata para lu tapahang risisi na to malabie, risisi na to rifuran na pong Allah Ta'ala. Agi-agi yang bersangkut pautkan dengan Rasulullah, pasti itu adalah sesuatu yang mulia. Sehingga maka dia ada nato pandrite duai pasabaran na. Yang pertama, iero ya sange sani apolingan na pole di bahasa Arab. Isnain. Aga batuan na isnain dua. Makanya angka to panrita batuan ni makada nigi melo salama ridua wanua. Ridua onrong. Acin rolaini alim Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, iero aso asini amulangan ancajinganna sininna dalle mapamula daw fofong sininna dalle iri jajangi ri aso asini. Makanya angka to pandrita batuani makada apunganna hakikinna lisanna apuna funanna dali angkiri ale malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makade pung Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dekki pakangkai dekki pancaji Nabi Muhammad sengadinna melo mancaji pamase lauri sidinna alangi. Dari ayat lainnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dekki pancaji Nabi Muhammad rilebukna iya tanai sangadinna melo jallokan ilalam madecing asalamakan lauri sidinna rupa tawin. Jadi melo kina fagur tu Nabi tak makada oh ye wadding ipigau ye dena wadding ipigau makanya wapala tu kalau di mana makade ye komelo ki ma contoh-contoh sifat Nabi Muhammad ta contoh aja na tuli kecece aja na tuli kalingalingan angkana je mana sasalama aga to si melo pada pakabiling piliki lo kecece na balun tentu salama iro tacin dole tapi angkaro na bitay manas sa asalamatan na manas sa anya mengapatagin yeko ampe na mo Nabi Muhammad ya cinole man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi poji ka na sangin nabita berarti na jamay anu aga ujamay. Nigi jamay anu ujamay berarti si bawa ka di dalam surga pamasina pengalala. Cuma angkat lu fokok lada para lu tak paham. Aga yero iye na taluehe denule silumpu nabita asrimuni hati-hati. Ia talwewe denu lesirin tu Nabi tak sarimundi. Tiga na yaro. Yang pertama tahu narik kuning kali gay asanna Nabi Muhammad nadina salawat. Hanya hati-hati. Ia kodenu le masalawat timutta namu atitta. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja lalu tangga remil salawat. Yang kedua tahu deh nulle sirutu Nabi tak serimunri tahu ye angkewe manyu anyu imariare sunnah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati juga sama ini. Satu tiro seakan-akan na eji sunnah Nabi tak. Seakan-akan nele-ele iro gaw-gaw na Nabi tak. Jangan sampai magi dendule siruntu Nabi tak salamundi. Yang ketiga
tau de enulle siruntu nabi ta asarimundi tau ye angkewe mabusu kota matuanna dan kalinga madeci tau mabusu kota matuanna madorakai kota matuanna de nulle siruntu nabi ta asarimundi na pungalatana ye narona sabari magi nang kanabitta rijajiangi di asso sini pertama asso asini maki batuangi dua barakom mengi salama ki riwan walino andrenya heran yang kedua asso asini asso ancajingan nasini na dalee hakikinna dalee alak bilan na dalee nasabari ang kami nabitta na angkay sangidane maka dia pungalatala di hadis kondisi seandainya tanya gara-gara ini Muhammad di gagalino lololis sekarang magi nangka 10-2 na pilih pungalatala 10-2 angkaya sa sendi Muharram malak biyero angkaya sang 10 fetu ramalan malam itu ya loh. Tapi kenapa Allah memilih 12? Ternyata Yero 10-2 angka mana tuh hikmah rilalana. Aga hikmana? Ye masahoro ye madari kalinga yanari tu. Yero matu 10-2. Iena romatu na falabaka ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iena romatu na tiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga yero 5 rokonna sallangi annangi rokonna tappoe siddi ihsan 5 tambah 6 10 siddi 10 siddi tambah siddi 10 iena ro mero na tiwi Nabi sarikom mengifadadis sangito lima. Agapi Iero 10-2 coba telusuri itu asalna sahabatna nabita mapamula panguta Abu Bakar ye komelo irekeng urufuna asalna 10-2 jadi itu asalna panguta Abu Bakar komelo irekeng urufuna 10-2 panguta Umar 10-2 panguta Utsman 10-2 Pamuta Ali 10-2 makanya perlu dipapahanya lita ya perlu ipakajaki ini nawata nah, jadi perlu dipahanya 10-2 urufuna dan apakah kira-kira itu kebetulan Adapi 10-2 jam waktu asar 10-2 jam waktu wani 10-2 bulan dari tala si tahu hadapi coba gere tangai jangi tapi kesini tangan jangi angka 10-2 angka kero kejadian mapacak bangga-bangga ada ya loh nomor 10-2 angka di onrong Arab dakan 10 memang di 2 jumlahnya nomor 10 sedi silampu nomor sidi 10 tu 2 jumlahnya nomor 10 silampu nomor 2 10 tu 2 jumlahnya nomor asera silampu nomor telu 10 tu 2 jumlahnya nomor arwah silampu nomor 4 10 tu 2 jumlahnya nomor pitu silampu nomor 5 10 tu 2 jumlahnya nomor 6 mongri pemong rionrong arak dakanna anak tambandang mancaji tu 10-2 kira-kira apakah itu kebetulan atau bagaimana? Tinggalani agi-agi yang ke kejadian yang angke di Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti angka manang hikmah sehingga Allah memilih itu. Termasuk asalna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Megalada tu barakana, megalada ala pirana. Termasuk aga ala pirana. Yang pertama nareko angka bola tingkalingan nareko angka bola selama rilanda yoro bola angka buaya sa Muhammad puradena na kasyasi takutu bola coba
Jadi aga yala sapa asang din disabatuana itu pun balung tentu to salama engke nigi bola rilalan na yero bolai angka mo ya sa Muhammad pura de na kasyasi ti kutubulan ti barakan Ustaz maaga na iya desi sama nagaya sa Muhammad ko bolako ataluto na tamakul rin kung kamaduta tatajeng iya sa Muhammad ya mo pala barana ko huramana ni buti na dia pagka Muhammad apo tapasi Ustaz asiranya anakku na dia pajiga gaya sa Muhammad busi ay basar yan ini barakah dapat korkimon rumah kada aga di yala melo kalimba aga yala melo kalangelinga sapa asa di disabatuana de to mi sega sala makan nang karo jabinang kung kamu ya sa Muhammad pura de na mo kasyasi dalan na bola ci baraka aga pi ni ga taw mega ni anak na makunray na dia pagaburane ang katotu baraka riasa na nabita ni ga tahu sari-ari nya na makulin na dia pagaburane salah satu amalannya adalah yekum rodara ki makunri buranewe tay beneta monrodara sapuri babuana papakur sumaga ekwang tanafodo salama ibeneku na melahirkan anakku matu ekko burani melo katala Muhammad insyaallah barakah na sana nabita burani ku jadi barakah sini na tamatat ko iman ikumelo itimpa sajarah yero Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kamato ng kanakari ang kamato ng nacawa-cawa ang kamato ng kanakacewa yero para lirisa magkari siyan na nakacewa na bita siyan na natarima rin ni nabita siyan na to na malaka marano nabita yan na para linis yang pertama ang kasahaba pura patarila de nabita ang kasahaba pura patarila de nabita yasan Abu Dujana sana baela dapat tari nabita sallallahu alaihi wasallam ang kato sahabak pura membu nabita maranu yasan Muaiman ondo sumangan na ita cawaca beru na nabita fi taisina ang kato nang kanabita nakacewa tegi mo nakacewa nabita ang kayasa tawashi yero pura tombay amure na nabita pagulta hamsa nasaba isuro ko hindum benina Abu Sufyan akhirnya tamamuti sallam tamu kesal yajero rawasi waktu natama sallam kana dapi ko nabita sa sallam akhirnya nabita wasi yekowi tay tapata sama ku masinyawa wingaralada mureku lamuna nyawa na butomba kasi nabi kecewa tapi dia macai nabita upan nabi macai nabita tanya persoalan pribadi tanya persoalan diejek tapi yekomelo kimita nabita macai upan yari-yari agamana yeko yanyo di agamana nabita yari-yari di agamana nabita maka disitulah nabi marah kecewa nabi pernah karena wasi pernah menombak pamannya bernama Hamzah itu biasa nareko tomen umroh tojok dari Jabal Uhud angkat tukoro kubur itulah makamnya pamannya Rasulullah Abu Dujana pure nekmu nabita terri masihnya wala dan nabita terri itu ganji nabita bercucuran air matanya Rasulullah agak sejarana pakai sejarana Iero sahaba eriolo ieko pure mas sempaja subuh kegiatan rutin monre mak depu-depu ngasibana bita untuk mak guru jalin silaturahim
Tapi angka sahabat Yasang Abu Dujana ialah pura masa pada subuh lesutoi, pura masa pada subuh lesutoi, pura masa pada subuh lesu, pura masa pada subuh lesu. Maka di sahabat maju Abu Dujana dene maki mada puna-puna. Ai angka si kejadian pasti yang kalah sana. Jadi itu Abu Dujana seorang pemberani. Mataru berani sekali. Angkana kasi waktu iro maka di sahabat ya Rasulullah tatana-tana gari Abu Dujana magi na magatelan dari subuh masa pada subuh magi na din sionrong-onrong ini mak guru-guru mak kutana-kutana dan sebagainya belajar agama itanay apa kaya Abu Dujana agana sa Abu Dujana ya Rasulullah tadang pengakakasi tau mamasi ka tau faddi ka tau dega waramparaku tau dega agak punah-punahku ya Rasulullah kufure masuk pada subuh kawe magati ka lesu ya Rasulullah maju magati lesu nasaba riba li bolaku angka hukka rumah na yero hukka rumah angka daun na mati ka cete ko bolaku magati ka lesu nasaba jok kamana ka mitte ibuana yero karumana bali bolaku kufura ni witte ufatik kagang maju magati lesu mitau ka kasi pasat dingami anakku magati nale buat karumana yero bali bolai na umasiri ko yero na pungolakala tadi nabi tak mengkalimikan sampai-sampai tegi monro balada masul matana nabi tak napodani maka ya Rasulullah angkanan kasi waktu matanga kalisu na yero anakku naik karumana bali bolaku sidi angkani ko timuna anakku yero karomai uka coci timuna anakku kasi uka coci napaka mak dampe makada kong ka alat bilang-bilang nana taro ko mati yang penting mapacimi babuamu pula diharang taro ko mati yang penting ditunggu pakasiri kak yero na pengatala itulah yang membuat Rasulullah menangis Wantari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu tapahani juga dengan bicara. Makanya jadi penting. Salah satu mukjizatnya Rasulullah juga di situ. Jadi rawat tewe barunding isi bahasa habai. Barunding isi bahasa habai makada. Aga jalan keluarna nawat dikasih manuanu Abu Dujana. Salah satu hasil berundingannya adalah meloi uraga supaya meloi balu anu nero tumunafi apa tumunafi funna yo tumunafi jadi makanya Nabi tak sibah panggul Abu Bakar tumunafi bali bolana Abu Dujana angka kataku loka pasisele ikaromai ala fukaroma 10 fukaroma kamene makanjai ufasisele sibah karoma yaitu sini maka dia rotu munafi sarlopo gitu apa sidi mi anuku 10 nalaka tapi ia sangat tu munafik pasti makalasi ya itu tu munafi itu liangka itu pikiran masalah maka dia bidina fure mubalu karomai nasa aja mau masaran di aja mau masaran sidi laba 10 boleh pangka sidi na topa jadi maka dia ni benena oke ni pale nasang iyan di insyaallah pakadang contohnya tuh pokoknya naragu kalah nanula ada benena nasa tenanon di to ngiro naliwi tahu yero karomai na ini matu masangi buana yero tanani ite ko tawe ko munafi makala si taruto tanan nasa namo nasa pura ni nalalli yang matu malik di sinilah letak mukjizatnya Rasulullah juga di sini mukjizatnya Rasulullah aga mujizat Nabi ta magi nang kaarja ko sengana pengatala doanya Rasulullah sehingga irfu karomai letik ku sidepe bulan Abu Dujana letik irfu karomai sidepe bulan Abu Dujana dan itu salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampir bahas nasi tengah jani lebih. Ya, jadi ekotomelo mak guru memang harus kita berkorban. Korban agak, korban waktu, korban malufu ki never,
korba cakar duki na ifarra aga panti wapala bakang rila na iwatwewe loka cedik pala tu kaki supaya matandre pahatta makasing fangis sengeta dene finri bawang teloe dene finri bawa sokoe dene finri bawa murake sari-ari di kampung Latuki alhamdulillah barakah na fungalan asalang ogi pasti begini kebiasaannya. Pura kalau Sumatera, Kalimantan, Papua, juga macara papewe asalang angka kegiatan nama pakwe modelnya itu ciri-ciri orang Bugis. Malah ada metodenya. Magi nangka oti, magi nangka telo, magi nangka soko, ternyata pengajak temak bicara falsafah asal falsafah ina tu sabana magi nangka telo magi nangka bandike mana tanda lawo mana tanda durian magi nangka telo yang pertama asal makke de tahu telo pasti pada mana modelnya mapakro modelnya degaga telo mas segitiga degaga telo mas segempat mapamula telo cicak telo manila telo iti mapakumana modelnya aga batuan agburuan niro makada jadi manusia jangan suka berubah pangkato biasa tahu komiro saliwang mega roy mobilah ikola galero insyaallah tidak jauh beda angka to yero biasa sih semagala biar toto sih sedih pajampang ya ada orang begitu oh kadang matero aduana teloe jangan kau berubah maaf dia tuh kamu tuh makasih matandre-tandre alam bilang itu makasih jangan selalu berubah jadi manusia kato yero tandri sana-sana gitu DJ gaga gutu malah temen lah sih DJ gaga bila dia sih apa jampani karo pangajana talo betuangan na fapak ko tarri rumo dede waktu tak baik cuk si tengah lopo latu malopo lada selalulah jadi orang yang selama ini kami kenal agapi talo ipakede ciamakede ipaleu ciarada coba ni tali taloi di mana melo makede na deta sungkui di nakede ipaleu di mana melo rada pasti piri aga betuan fangaja makede de tu gaga mariasa yoruna purni dikto gaga mariawa yoruna purni aga matandre tahu makasing yang pena makanja isifana anrang itu metapun itu ku pengalatala matan yang ke dak yolo pun pengaja sih lo hagapi yero ya sangit telo tongan ni malebu tapi degaga makasile tongan ni malebu tapi degaga makasile lebuna betuana degaga rupa tahu suku makanya teloe angka olina angka ulau futena angka ulau celana magi makdu farufasi makna tawe angka tahu mamakko tapi pasasang angka toto manana tapi mabasa angka toto maraja dari ke tapi macam manasu angka tola kai matengah pasakdi tapi papalau beda-beda mana ngampe na tahu makanya dega suku betuangan na togang 5.000 tapi dega suku lebuna nai nampa angka olina angka ulau futena angka ulau celana na wakili makada malay mana ngampe na tahu angka tiro biasa mamakko balala panate tapi sisa na matumatik muha sama na bilang kata tahu sisa mimate tapi minran contoh ya contoh jadi itu pembelajarannya
Jadi dia itu nih pendiri bawah. Kasita tambahan na gola-gola ay sa kadagamaner gola tapi panyamanga mana yang jelas sa kamana wadingan tuli macam ni ngati nah wadi mato alhamdulillah semakin bertambah kita kesiaga duit supaya video mega dale dia nak kesiaga agapi angka ngoti burak magine telepon kaluku salah satu yang mengakibatkan kenapa itu menjadi falsafah sininna tumbuhannya yang kiri libuknya tane tumbuhan pisang itu mewakili sifatnya Rasulullah ya agana termasuk degagaut di majikko pura ke garung tuot ti majekko angka got ti majekko pura taita tegaga makanya ada nogi tak toba takit na sama lempu mubasikalan na sama gatang muakawali ada tongan musandre indo ambo tamma pasilengan muale sifat na way tulinala maria way nadikku ega akke gunanna risisina anu dipancanya lampu iroriolo kotomelo jok kariwanwana tawe masapa-sapa dale kotomelo jok ka kampung tawe masapa-sapa mapul-pulian taniatan ringa sikole jolo mak bicara to jok ka jolo makutana-kutana kota matoy to mak guru aga carana barak makasikiri alo langangi itu to matoy to nga dina matandri sikolana tapi matarap pak dongan tongang ini mega sekolahnya tapi mega pengalaman risisena alo lang ini kunetannya itu biasa na podaki yero na podaki si tongan na gaw cuma mega bitaw na lang baca-baca aga gaw na Abu Bakar yoloku Umar rimun riku Ali rikadaku Usman rikiriku coba gere pelajari aga gaw na yero gaw na Abu Bakar yoro batuan na ye nang kaagaga melok mulawi alam burek jolok pertama modal ya ye ko alam pura modal pamulamu ya ko na rufan dan nungan jokka dolo yolo dalam arti maka situ jokka dami ya sandre ki ri awaradingan batuan na Umar rimun riku Umar tomarani batuana sandre kore awaran ningangi lampu mufafole musandre ri awaran ningangi kanang ali yero ali tau manca yero ali pagama fonri kanang nyagame fonri kanang amacangangi kiri Usman fonri kiri asogilangi agar yati degaga na po makada ati tapi makada to pandrite degaga wadin riyatimmu sangadin na akhirat dia gawat diri atas segini na akhirat itu na tukuma di bola akhirat yakin pasti tu 57 follow de na to makada mega de to makada cede yero malak de yakki cecegi naridohi gak na masika puang maka ini mata sulfure puange mabele tamu gore macawe tamu bici yase tamu cingari yawe tamu cukuki angka maturial ini temon lo kuati betongan nak kue lalang nak ye ko akhirat kue itu 57 contoh ye kon kata pigo atas salam angka tau male gagana tau contoh ya contoh mi jokke bola na tau na ale seru na tau jokke bola na tau na parikanto ni burung ko na tau namode na gora tau makka de tanya gagata ya tu tanya puna punata ya tu pasti angka fulilana makka de tanya puna namo de nagora tahu namo de natek tahu makka de tanya gagawe tu tanya puna itu tapi pasti angka fulilana makka de tanya gagawe anu salah juga pigo makanya itu Pak Yekong kata pigo atas salan sitongan na angka sa paringarangi cuma malu-lulu tomia pasti begitu coba makanya ini penting otie malampu dega majikku agapi
Otie ba? Yero otie we dega ga otie dega nang. Puri kiga mito ticilare na bawat tu. Dega seakan ngaka melo kina pak guru makada. Pak guru lalu regenerasi di kampung. Pak guru lalu anak-anak becu iriwan wamu. Magi apa si hebat si jago angkana tu dulu. Angkana dari dulu. Kode gaga anak-anak pak guru lo gimana? Kini zaman dong nangiri tanah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman begini itu. Pasti nene na bangga mita punar na mode na gatalo na pula na maranu to. Zaman na nariko anak-anak bang Allahu akbar ilati wah nyaman. Isuruh imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyaman. Apa itu je kutu macuana kasih namo maga jago de na dule. Malopor fakuliani tapi loda isi. Iya. Malopor fakuliani tapi fatu suara. Kode gaga nane pak guru di mana? Itu kong kamasigi. Makanya suara apa pami Allahu akbar. Allahu akbar. Wah, lari mana setan? Seandainya kita setan kita teme-teme lari. Lo di mana? Di gawat di Gisoro. Di mana wat di tumega bicara Pak Yemir wat di. Allahu dia gede gawat di maju. Maju ada maju Pak Dege Pak Guru. Buat dijajah maka disetangi mabung-mabung di batai koro tu mah. Coba gede Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ini bayangkan kau kan anak Pak Guru tu luar biasa. Unangin anak maka tanimai. Wah, angkat orang kalingan nak cawa. Sekadar cawa magi maranu dia atau nah gina anak. Dia itu malam mayak katanimai Tasangami malam mayak katanimai Furawin kalingan langsung ya. Aga na po tahu ustaz wangkangi ulak mo makatanimai. Tanimai matuban. Biasa ya pala mana ko yawa isaman ko yawa medik yas diga isapa. Kung kanana basa ron na bay maranula na kami to. Ke bayang kayo ko ironangi siaga ko 20 tahun yang akan datang masyaallah. Ini ro sabana ng kabura. Betuan Pak Guru itu anak-anak cinta dengan masjid, senang dengan bacaan Al-Quran. Ibadah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga betul ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mapakor bati tak marandu bali bola tak. Maka dia boleh wenya mapagayaan mak bali bola ki. Na fatua salon na kalwa pa na payro na putra nyama pa ile salawa tangaso baca Quran arawin malago maka de balik bola na nyama pa nume ko musik de mana gaga membuat ni hon de gaga balik bola pati isi asir untuk sisa maka de balik bola na musik mo nasanguru su isi ada Engkau kira-kira tahu macam apa masalah waki kau boleh demi mana kan? Karena termasuk itu kau boleh saya biasa sampaikan itu orang tuaku yang sering diundang berjanji itu berjanji melebih makanya. Biasa saya sampaikan itu ekonomi kita kalau mak berjanji pangaki jolo maka dekomelo ki mengkalinga kak lau kak. Ye kuciaki mengkalinga kak kobani boleh baca si buaga.
Utalifuni mo kita ko pura dibaca. Iya, kaya carana muli ki mabarsaji di mutumeng kali ini. Dito kagak ko rumah bihat. Aga dia, ye kode tisanya kadabani ko tay kalinga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Ye kode pala tule masalah amak ko bawa ni. Kalau dibaca pak dengan Allahumma ya basitan yadaini bil atiyah, ya basitan yadaini bil atiyah. Akan ini amin amin. Katohir kadi kasifa iman marelo doang. Allahumma qabaran karim bi alfin shadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Duro. Ke duro lah. Aku nyong. Pura biya tu duro lah. Ya mana duro. Kalinga ni jolo. Ini agak cawalin anak kami. Tak? Papa kau nak baca tak? Peko cara nak baraka. Nyaman nak tumun rumah tuman ni aja kamu aja kamu ruka. Nyaman. Coba kau kena generasi Pak Guru mulai sekarang. Tanamannya. Agapi. Yero otie Pak. Dekalingan yero otie. Asal de panak buah na itabang. Kaling. Asal de panak buah itabang pasti tuopin. Otie mak kotor sifat. Tapi ye ko pure mak buah na itabang dengan lala tuopin. Seakan-akan nafak guru ki maka dah ajak mu limbang, ajak mu mati, ajak mu selelino ko degaga akki guna mu jorok napa mending pengajaran tu nafak guru coba diikuti ikko devaga buana ni tabang tupim tapi ikko angka buana ni tabang degaga tupim seakan-akan nafak guru ki nejarak ki maka dah ajak mu limbang, ajak mu lele ko devaga akki guna mu di padamu bermanfaat. Yero tawang ke Pak disengena, Pak disengen tak akigunan. Akigunan Pak disengen tak apa itu si rongka. Tawang ke warang parata ini apa itu si rongka. Tawang ke pangkana tanda tangan tak tu si di apa itu si rongka. Ustaz dega pangkaku, dega warang paraku, dito ka Pak disengenku tanaga wadito. Ikuti tetego ton royong bantu. Mita tahu mak bisa solonga bantu. Mita tema paci masigi bantu. Ustaz batanga ka pasading. Ibadah mani pole butung ya woto. Ayo kono masiru aga pada moto mandre motosan. Papalo motosan namor siru biaka aja gitu. Yang penting kita hadir di situ membantu orang. Katunga saja wahe kutua. Deto ngajega. Agapi. Yero otie yekko mak buai bu agak ada jalan masuk jantung naga atau buana magi nak ke jantung na yolo mana tanda buana ini tuh musa toto tanran na anta pangajana aga pangajana seakan-akan apa guru ki yere sange jantung masue lambang keikhlasan fini makanja keikhlasannya pinik malopui buana, malopui keikhlasan pasti malisa tulis, malopui tulis. Betuana, yeko malopui keikhlasan ni mega tulis nilai. Boy bo, baja sanya dewi, yeko tatung kela kita, tebura ni tela kita ikhlas ki. Bapak, baja sanya dia, tapalau ngabeneta ikhlas ki aja tulis mana nana. Apa yang ini itu ikhlas mana nak terugi? Ya tu pemak galung, ya tu pemak daru, alina tu lima balu, alina tu lima gaya, alina pala mari wajibna, ya patali sebab wajibku. Kau dia tak ikhlas mana nak memang ki? Tapi coba kira ikhlas sih, agi pun ni gato na paling melo masapar ngindo anak kukutan naya. Ni gato na paling melo mapalau ngindo anak kukutan naya. Jadi ikhlas kibatan namanya. Makotor ibu-ibu ikut dah suruh kita mi buting aja manoko-noko aja mu marana kata apa susah kalau laki mu kasih tengah na galuni mumro
Angkat makun re ebura katendi na semana. Silolona korban min si. Amai. Di mana nama sinyawa nami talake. Arwagi po. Na pato kumpuroi mana na. Makani makat mana mana. Hindi mo hanatama mana sanggaran mo milong siti. Mana na manoko. Tak bolo maniwe palay na kanaliman. Tatak masinokon. Magi na pakora pa din ay ikhlas manana manoko jadi matoi. Coba seandainya na ikhlas ini maka namanya maka itu lah kena insya di amas 2 bulan depan. Iya tenan pendi pokoknya waju sisi esas di bulan depan. Tasak lagi tasak gosip. Benda kamu kau sampai coba kau ikhlas ki. Coba. Yang terakhir angka soko. Nah, ini soko simbolis persatuan. Jadi roliwan mata asli sedikit. Saya mengingatkan sekali lagi. Wadi moki siurusu. Kalinya pakai sih kalingan ini. Wadi moki siurusu. Selama itu kebaikan untuk ini, kebaikan untuk tahu. Dan mereka suruh suki. Contoh, metani si anggota, nama ko sarala dan mana nak paringarang, sapo, makanya kah bako lambu gimana? Dan mereka apa bagi untuk decendialina, untuk decendialita. Kebarana nenek tak tahu matuan ni. Nah dia pernah kena selalu masih contoh. Nenek, yung kamu ni masige nenek, mati mo tu tahu, dia nak beriganya. Ang kamarana keluarga tak sogi, paringarani sila surang, dento tu nete mati warang parangi, asak mani, sumba mani bantu mani tahu. Yeno riasak siurusu angka deceng untuk alena, angka tu deceng untuk ini. Tapi apa kejadian sekarang? Siurusu agi tahu apa kau garo siurusu tanah aku ke ada mama kau itu agam itu lina urusu ulawa gejek nafake celo kani la satu waju sempo oto cicil motorona de pada lunas kani maka jadi di mana melok pusarewi maka ada waju sempo to gina pakai tahu ikut manya mato ya pakai daripada to melo mabaju soli na to foso magi je ko colo ko ito melo ganna di magi ko jamate ko boji to ya ora to kere ngero jamate kene ilesti misiulu sulake na ko Jakarta nali na masammak elengi na murus ketu ire na sa bicene na isak ko galesti. Coba kare, ini tuh di mereka kejadian tuli urusan nanti ada yang kali urusan ini. Loto di motor na cicil na pakai tapi natanya tuh jadi maja. Bola panik kita nanti ini betul di mana? Ini tuh solagi kita aku persoalan apa? Kalau tuh melo si urus, tapi kok persoalan DC pada masuk. Yang kau waktu cici mana? Waktu bunga mana? Tapi sisa nak karubani masuk mana? Mama, coba kira itu tahu. Jadi marajin memang rajin. Persoalan lino maktabet-tabetan tapi persoalan akhirat dia nasi urus. Bayangkan dari kongkat matu juga gara-gara ini. Bayangkan dari kongkat sukses gara-gara ini agak lebih malabbi tahu sini mufudece ini dibandingkan lino lulisa. Bayangkan lebih. Makanya dari kita ikode pamule pigong dece setidaknya alemi semangat tahu pigong dece. Contoh angkat tamatoa. Hai di waktu tu najo ke masigi. Nah podanya anak-anak heboh. Lo ngono masigi. Tanah sahna ya ada ulis selalu ke masigi. Ia na ya sangide nulik pigong dece tapi tuli nalengi semangat tek pigong dece. Ia kode patulis salai jae
setidaknya tempo halangi tahu pigoja. Begitu hidup ini. Contoh-contoh ini. Depa nulis saleh botoe. Podan dia nak tak kedena aja lalu boto ini. Tanna sana yang nulis saleh botor ngina. Ya lalu ya depa nulis saleh jae tempo tori atau ibarat dia pigoja. Coba bayangkan bagaimana agama kita. Makanya saya mau kampung kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana soko fini ikamu fini masjid yang dipereng kalau mana mapijah dari belum masalah. Insyaallah inilah yang sempat saya sampaikan sebagai hikmah maulid. Dena mega, dena siadu apalatu katabitan nafodo angka nasihat wad ditakiwi desi. Yang jelasnya Nabi tak to yang masih. Nabi tak to rifuranuna fungala taala. Kota pada melo salama acindolei ampena Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Tentu rilalanna amu likangi furamana na falatuka gunta ye sifana ye sifana. Maka saya mau ingatkan sekali lagi, tau fakirin atau fakiriin, tau kasiasin atau kasiasin, tanya tau degagagan, tanya tau degapunan, tapi aga ye konisan ni majana jama mofi ye na tu tau kasiasin atau kasiasin. Ini sani majana jama mofi sehingga aga na sa pungalatala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Najami ni pungalatala asuku kata ufan caju ufatawi suku si suku sukuna ni kena lanjutkan ni pungalatala thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian matunai mariawe nasaba alina untuk pasiku yalena. Aja hati-hati ikuti sana no maja tasalai ikuti sana no masalah mabela ki magi sempre kama deceng ipapole lesu yaleta itu rumusnya sempre kama anu majari figo lesu tutorialeta mamagi-magi ria tutungat tak yewe insyaallah napas salama ki pungalatala riwan walino lebih-lebih mati dasar mondina pungalatala amin. Tadang pengeka kongka kasalana tadang pengeka nari kongka kekuranganna mamagi-magi to pada salama to pada runtu deceng anrang itu sipu decengi ridalan aku tungangi insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.